Panam Pauxi Marobi Pauks and Congressor, Manipur top Senel Gimaki, Miam the Tamsagi on the Lamda Masugi Miambu to meet Kangum Yang Libesi Paratambi or Ibobi. Another political culture Purakton Anoba Manipuram CM Bahona Minasi Bimol Aquism. BJP na lusing ba India Lengana Manipur Yang Libam Yang Yadi Habidu Malem Gimiam the Kansi. Lamda Masugi Miambu to meet Kangum Yang Libesi Paratambi Matotai. Mika pon ba haitaba Manipur gi miyamni khangan si haina CLP leader former minister 1romda Ibobi na phongtokre wapam masi sai sig April thara pangthok kodoriba Lok Sabha mikal Manipur gi inner amadi outer parliamentary constituency da Congress ki MP mirep oigadoriba Dr. Angom Bimol Akoizam amadi Alfred Kangam Atharbu opposition India bloc ki lusingba singa sakang makhang handuna BT rota leiba Congress bawon nang si pangthokiba interaction 1romda saruk yaduna mangna phongtokibani Interaction Thauram Maduga Madi Lainana CLP leader or Ibobi Nahai. Congress Party ki oina Lok Sabha Mikal Tengna na Putok Liba Mirep Ani Ashibu, Manipur Miam na Mihut Taudang Sinaduna BJP na Lusingba Endi Lenga Asina. Manipur Miam butumit Kangum ni Yang Libasi Paratamisi. Mikapon ba Hiraktaba Lamda Masiki Miam ni Habadu Sapsana Kansi. Miyoi Kya Tawai Mang Duna Miyoi Lising Kiana Lanjana Raba Pauba Karimata Haidana Laitopung Bas Mangakani. Asiguma lengak lo na si mamang da amuk da thengna khidri tung da amuk lakani haina su thajate Manipura makhoi ni yeng libam yeng asi yadi haibatu lebak asi khakta natana malem gi miyam da sapsana khangan si haina su makna makhata na phungduki Thauram maduga madi lainana Lok Sabha mikal da inner Manipur parliamentary constituency da Congress ki mirep oigadoriba Dr. Angomsa Bimol Akoizam na phungduki bada mirep oige haibigi wakhalon lairakpa miyoi amadi nati Aduba sumna bot thadaba khak yaraktaba state asigi oiriba phibam amadi miyamna thengnariba awaba si khangduna leiba ngamlaktabana khongthang asi lawrakpani Manipura thokliba tha 13 fajilaglaba irang asi horakpadigi hauna amaga tokhai tana hanba partition ki thawrang manba mami tarakpadigi oza oiduna leiba yaraktabana political party amada sangduna thawak tawba mathau tari khanduna thenglabusu thengna mikal thengnanaba khongthang asi lawrakpani haiki Mangna Makataraduna International Congress ki secularism amadi diversity the yumpham oiba ideology ashibu pamjaduna wakhalon sanabadagi Congress Party the sangapani Manipura anauba political culture ama puraktun anauba Manipur ama CM na bukhona minasi pangtok kodoribu Lok Sabha mikal asi sumnagi mikal amak oina miyamna taraina lawrasi principal amadi yengduna bot thadaduna asumba miyam gi mihut khansi Imalebak Manipur bu thawi usitabagum hanna yengdaba makai thamliba sigi matik saba pakhumpi sainasu Bimol Akoizamna miyamda appeal tawki atopa paomana BJP gi mirep athubada laukhthoklagani minister lakliba Lok Sabha mikal thengnagadaba BJP gi mirep athuba matamna laukhthoklagani loinana mikal asida BJP na sauna mai pakani haibegi thajaba lei haina minister nongthomam berena phongtokre hanakta prime minister Narendra Modi na sangha khiba Ministry of Textile gi Makara Semka Sakaliba, Crab Helum Palace, Moirangamadi, Omba Nuratil Sangpam Gilambi Mapal Saba, Open Jim Yingson Bigi Kongsatama no Wapam Spungokibani. Mana Makataraduna, Manipura Toklibi issue Sigi Makar, Muna Kangba, BJP Nakari Tauribegi, Hiba Mioika lady, Mara Maduna Ngahak, Sounding Begi Tamoid Noitaba later Sumamangi Matogum Namikalasida, Wangang Bahibana Tragana Midepki qualification, Yanglaga, Miamna Kaidanunda, Bot Pibata right. Leba sibukan bangamgadaba mirip na bot kaganaki. Ngasigi konsert aduda pisabi kiana iyong da saba pi kya su minister da khudol tongki. Yingsin konsert aduda lenga ki public work department ki minister Govidas konthokjam, PISE di minister L Susindro, lamlai gi MLA L Ibomsa amasum Moirangi MLA Thongam Santi saruyaki. Atopa paomana Governor na yauksang yepa pauzal pirakli Governor Anisa Uiken hayengdagi haugadoriba yauksang kumaiga mari lainana Manipur miyamda yepa pauzal pirakli yepa pauzal sirolda holi hairaga yauksang kumai na lakpara community amana amabu ikai khumnaba utnaduna kangluk amana amabu nungsi sanana leiminaduna hena phaba amadi ingtapa Manipur ama ohenba mathau aikoi punna thauminarasi hairi Nungairaba masugi kumayisna lakpada aikoi miyoibigi marakta leramba khenabasing kauthoknaduna hena setpa amata oibigi mari samgat poirasano kumayisi state asigi tungan mafamsingda sana khotnabigi tharom pangthoktuna yamna maru oiba kumai ama oiri saigi khenaba leitana zat bizat anem awang khaidana punamangna kumayisida saruk yari henasu governor na phongdorakli amaromduna
लाइफरोकी मरिंग खुंजासिंग खोंजंग संसिंख्रे इम्फाल ईस्ट की कायराव केंद्र की मनुंग चनबा लाइफरोक मनिंग खुलगा ताइनना लैरिबा थोंगाइबम लकोल चलाइरिबा स्टोन क्रशर अमदी हॉट मिक्स प्लान लौथो हाइना वखत खोंजंग संसिंख्रे कारिगुम लेंगाना नुमित तरानी की मनुंगदा लौथोक्त्रबदि इम्फाल येरिपोक लंबी थिंगजलगनि हाइना खुलसिगी खुंजासिंगना सेक्शन वरोल थमनखि वखत खोंजंग अदुर सरुक याखिबा याइफरोक मरिंग यूथ क्लब की म्यूट मिखुरजी मरिंग फोंदोरखिबदा हाउसिकी ओइना इम्फाल येरिपोक लंबी लाइफटोक मरिंग खुलगनकना लैरिबा 0 किलोमीटर की मनुंगदा स्टोन क्रशर अनि अमदी हॉट मिक्स प्लान अमा सेंजाव पाइबसिंग सैखर की ममांगदगी सलाइदुना लाखली असिगुमलबा प्लान सिंग सिदगी थोलकपा उर्फुल अमदी कोयला लोननबगी मैखुना लाइफरोक मनिंग खुलगी खुंजा सिंगी हक्सियल साउन अकायब थोगले खुदोंसादबसिंग असि कोकनाब स्टेट की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाकतुना थबक लखोटपिनबा तक्सिंख्राबसुंग असि फावबो थबक ओइना पांगथोकपिद्रि मरम अदुना नुमित तरानिगी मनुंगदा लेंगाना मियेंग संगबिद्रबदि इम्फाल येरिपोक लंबी असि कोंगबदगी लाइफरोक मनिंग खुलगी मफमसिंग फावबद थिंगजलगनि मसिदा थोलकपा अफफतगी थौदांग खुदिमक लेंगाना पुगदबनि हायनसु मागना फोंदोखि अतोप पावमना मियामगी यैफ थौरांगीदमा कांग्रेस की गारंटी मंगा लाउथोखरे कांग्रेस लेंगा अमुक हलकलाबदी लाउथोकलिबा गारंटी सिंगसी सुंगसोय सोयदना थबक ओंथोकनी मेघचंद्र ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक की इलेक्शन मैनिफेस्टो मणिपुर की इशू सिंग सोयदना यौरकनी थाजे अथुबद लाथोकलरगनी मणिपुर की हौदुना मुंबई तमना सत्खिबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा खोंसत लोसिंख्रे लेबाक मियामगी येफ खोंथांगीदमा गारंटी मंगा लाथोखरे कांग्रेस लेंगा अमुक हलकलाबदी लेबाक असिगी नहा अमदी नुपी जस्टिस फंगननब यावना लाथोरकलिबा गारंटी सिंग असि थबकता सुंगसोय सोयदना ओंथोकलगनी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रन फोंदोखरे पार्टी असिगी मरुइबा थापुबसिंग यावना बीटी रोड लेबा कांग्रेस बोन ngasi पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा के मेघचंद्रन फोंदोखिबदा मणिपुर की हौदुना मुंबई तमना सत्खिबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा खोंसता कांग्रेस पार्टी की लुसिंगबु राहुल गांधीना हाकथेंगना थेंगनरखिबा लेबाक मियामगी खुदोंग सादबसिंग को ओननबा गारंटी मंगा लाथोखिबने गारंटी अमगी मनुंगदा तोंगान तोंगान स्कीम मंगा यावरे लाथोखिबा गारंटी सिंग अदुदि लेबाक असिगी नहासिंगदा फंगफम थोकपा जस्टिस फंगननबा युबनया नुपी सिंगी जस्टिस की दमक नरीनया येलोमी सिंगी फम थोकपा हक फंगनदुना जस्टिस मपुंग फाना फंगनबगी दमक हिस्सेदारी नया लौमी सिंगी हक्की दमक किसन नया मरे सिनमी सिंगी फंगफम थोकपा हक फंगननबा श्रमिक नया हाइरिबे गारंटी मंगा हसिनी मांगला मखा तारदुना लोकसभा मिखलदा माई पाक्तुना लेबासिदा कांग्रेस लेंगा खलक्तुना मियांगु येफ खोंथांगी दमक थौदांग सिन्नरबदी युबनया गारंटी की मतुंगिना सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की लैरिबा वैकेंसी लाख 13 मेनसिंदुना नासिंग थबक पीबा एग्जामिनेशन दा क्वेश्चन पेपर लीक ओइबा सि मपुंग फाना थेंगनबा लो सेंबा टेम्पररी वर्कर्स सिंगी वर्किंग कंडीशन फगत हंदुना सोशल सिक्योरिटी पीबा लेबा सिगी नासिंगदा मसामरोमदम लेप्सनाबा स्टार्टअप की करोड़ लिसिंग मंगा फन थदोकपा सिनी लोइनना नुपी सिंगी नरीनया गारंटी की मतुंगिना सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब द नुपी सिंगी रिजर्वेशन चादा यंखै उहेनबा मसिदा नतना आशा वर्कर अंगलवादी अमदी मिड डे मील डे वर्कर की तोलब डबल हेंगतपा असिनी लोइनना हिस्टोरी नायगी मतुंगिना SC/ST की स्पेशल बजेट थमदुना पॉपुलेशन की मतुंगिना शेयर मानन फंगनबा किसन नया की मतुंगिना फार्मिंग इनपुट सिंगदा GST लेहंदबा स्टेबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी सेमदुना लौमी सिंगदा खुदोंसाबा फंगनबा श्रमिक नया की मतुंगिना एमजीनरेगा की सिनमी सिंग यावना नोंगमदा लुपा समरी की नेशनल मिनिमम वेजेस लाथोकपा यावना सिनमी सिंगी सखत खोंथांगी दमक तोंगान तोंगान स्कीम क्या गारंटी असिदा यावरी लेबा असिदा कांग्रेस लेंगा अमुक हलकलाबदी लाथोकलिबा गारंटी सिंग असि थबकता सुंगसोय सोयदना ओंथोरकनी ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक की इलेक्शन मैनिफेस्टो लाथोरकपदा मणिपुर की इशू सोयदना पुखलकनी थाजे हैबा वाफम सुफोंदोखि अतोप पावमना मयोल की पोस्टर कैंपेन हौदोखरे अखोई अनौबा लंगोन की इहौ कैंपेन फॉर नेशनल रिजनरेशन हाइब थीम खोरंबल इमा कैथल मणिपुर यूथ लीग मयोलना पोस्टर कैंपेन अमदी मास अवेयरनेस कैंपेन सतखरे खोरंबल इमा कैथल सतखिबा कैंपेन अदुदा पॉलिटिक्स ना खुनाई हिमाई सुमी पॉलिटिक्स ना फुरुप अमगी लेबाक लेपी पॉलिटिक्स दा पुकनिंग संगसी पॉलिटिक्स ना अखोई पुंसी ओइसी दायित्व लैबा लेबाक चा अमा ओइसी बोट से लौदुना इसागी हक योनगुमसी मतिक चाबा म्यूट खनसी अफबा लेंगाक थमसी नंगना पॉलिटिक्स याव यादबगी सैराक्ति नंगोंदगी हंथबा मीसिंगना नंगी नथक्ता
panmani politics pu thawoi lisat politics pu hangoi tukuchaba kaida politics tagi lapna leigidabani khanbu wakhal aran wakhaloni saukhatpagi yemongnabani politics haibisi leba khunaina mayuknaribu wathok lanthok adubu miyam hupna khana nainaba amasung warep lawminaba duni amadi lengak longi mayundi furup kanmani furup kananaba politics tausi politics na aikhoigi lebak lepi ngasiga suma politics ki aikhoigi hayengi lebak CMC haina thaba poster singsijanaki ngasige poster campaign amadi mass awareness campaign asi mayolna hokiba langthabal MU da hokiba resolution adugi makha satharakpani haina suthamlakli atop paumana yairipo kaithilda malem thongamna khongjang sangsinkhre manipur mahusagumna tangdu leitaba ingsukpagi phibam amadi koki narco terrorist na satharakli balan sida lanjenaraktuna relief camp da lairiba sing mayumda hanjin hallu haina transgender activist malem thongamna mamang tha February dagi Delhi da sara henbagi khongjang sangsinkiba duga makha tarakpo oina ngasisu yairipo kaithilda sara henbagi khongjang sangsinki youth transgender yairipok na mapung waipa thaudang lauduna sangsinkiba khongjang aduda yairipok akoibigi ima ibel sing kaithel porfam phambi sing su sarugyaki khongjang aduda sarugyaki bi ima mana phongdokibada tha tara helaba koki narco terrorist singa lan asida manipur amasum india lengakna ngasi phawba tumina lesinba mausagum ingsikpa tangdu leitaba puraktaba madi lanjenari besingbu masa masagi mayumda amuk hanjinanabo honadababu yaningdaba phungdoktuna malem thongamna sangchiliba khongjang asibu aikoina sawatuna ngasi yairipo kaithel wokat mi phamduna khongjang sangsinbani haiki atopa paomana sakhangdaba singna langsilamba grenade pokhaibada miyo ema sokle None district ki None police station na konba national highway number 37 Imphal Ziri lamigi awangkhul part 2 mapada liba ABCI Private Limited ki base game na sakangnaba singna hand grenade langsinduna pokai halambadigi miyuema asu apanangkhre thaudo singara numidang pung tarukra helakpa matamna thokibani thaudo adu soklaba miyu edudi hot mix plant da operator oiba Assam gi Nalbari district ki manungsanba Barazandagi Gamir Ali se kuntragatara apokpa Samsal alamni maki laibak amadi oi thangba thabakta bom state na panbadagi sokhibani hairi thaudo sigi paw hek phangbaga None district police ki OC TP na lusingba team ama laktuna yengsinkibaga loinana case ama su register tokre hari panbayabadi ABCI Private Limited hairi be company asi Imphal Ziri bam lambi gi rangkhul dagi na khongsang phawba double lane onthokpagi thabak pairi be company amani atopa pawmana oiriba phiba masina mikal pangthokpa matam sadi haina khoirambal ima singna thamlakli haujik thokliba irang asigi marakta mikal pangthokpa matam sai sade miyamna lepiyu Manipur nungsiba oirabadi board khombagi mathau tadi Manipur thugaiba pamlabadi board khomba satpiyu haina khoirambal ima kaitel joint coordinating committee na pawjalakli lakadoriba lok sabha mikal asiga mari lainana khoirambal ima kaitel da pangthokpa pawgi mipam amada committee asigi convener Laisram Meman hai sai ama phajilaklaba irang asida mapale baktagi sanglakpa foreign aggressor yaure haina union home minister na thamkhrabani democracy satpa lebak ni India gi citizen ni haiba khanglaba mitei singda landarakliba foreign aggression sing asi marai bakta halan khraga mikhal asi pangthokpiu haina committee asina thamkiba leikhrai ki mana makhatana hai mitei phuruk ki satnabida awa ana misimina yorakpada lukok pi satnabi amalai isa isagi imungda misimina yaudarabasu miyamda awa saitheng phangli habesi kobigano manipur si India gi saru amani haina mikhal tawnaba sem sariba asi khulngak pasingna palngak lamdrabadi mikhal asi tawbo yaram loi haina penaba phungdoki pawgi miphamadura saruk yakhiba committee asigi ko convener yumnam ibu yaiman hai relief camp da lairiba miyoi sing masama sagi mayumda hanjin hanwa ngamdriba phawbadi mikhal asi matam khara yaithoknaba committee asina lauduna lakibani bot thadaba haibisi leba asigi citizen amagi topphom toppa hangni adubo manglam chatka manadaba awana na thallaba handaki mikhal asidi matam sadi haina miyamna phongdokhi makhasa tarak poina topa pawna ST list sananaba recommendation thadriba phawba mikhal amatara saruk yadaba haiba MMTU gi firep hena session khre no ST no board ki campaign makhasa thanaba sem sare ST list sananaba recommendation thadriba phawba mikhal amatara saruk yadaba haiba MMTU gi firep hena session khre loina mafam kayada no ST no board ki campaign changsinanaba sem sare haina MMTU gi sirol amana hairi Mitai Maitai Tribe Union MMTU gi sirol amana hai mamang segi me ahum digi kuki narco terrorist na yellow mi oiriba mitai sing sa tharakhiba lan haujik su loidri logi wangmra sangsilakhiba mi phatta sing haujik su mitai singi aseng batanza yengli tanja phamaga nongma amadi bom kapsilakpa leptri
मिते अमदी कुकी की खुद थोकनबा असि यासिनबा पुरक्त्री कयाम कुइना लान असि सतखिगनी हाइबगी चप चाबा मतम कनानासु हाइबा ngamdri सेंटर अमदी स्टेट लेंगाना लान असि लुसिननाबा थमोय सेंगना होटनाबगी खुदम अमतसु फंगद्री लान असिना मरम मोइरगा येलो फुरुप मितै क्या लंजेनदुना रिलीफ कैम्प अमदी खंगना चानाबा कियागी मयुमदा सैदांगदुना लैदि नेना ताना हिंद्रिबा मिकप मिराव खोल मरासिदा सही मंगा खुदिंगी पांगथोकपा लोकसभा मिखलगी मतम लापथोखरे बोट खोमबसु हौनखरे खुलंगाक्लिबा मदी सैथेंग फंगलिबा मियोइसिंगी अवाना कयासिंग असि उसिनदुना लान सोकनरी काउथोकनदुना तोवान तुगान पॉलिटिकल पार्टी क्या बोट तमाय उनसिंखरे मागी पार्टी की बोट फंगना बहाइदुना लान की सैथेंग फंगलबा वोटरसिंग बोट की बिख्या निभाउखरे मितै मैतैना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 क्लोज 1 मनुसना शेड्यूल ट्राइब लिस्ट सनना बहाइदुना स्टेट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट सही कियागी ममांगदगी तकनदुना लाक्ली अमदी हाउजिकसु लेप्तना तकनरी स्टेट लेंगाना थाफम थोकपु रिकमेंडेशन थाबियु हाइबसी हाउजिक थाबिद्री अतोपा फुरुपना अपनु पिरक्ली यानबा पुरक्त्री हाइदुना लैथोक्तुना लैरी येंगलिबा कंगलुप अमदी डिमांड तालिबा कंगलुप सिंगा पुना फमिनदुना यासिनबा सनबीगद्रा हाइरबसु मधुसु लेंगा असिना तौद्री असेंबली मिफमना पुथोक्तुना खन्नबिनबा क्यार हाइरबसु एजेंडा अमा ओइना पुथोक्तुना खन्नबा ngamdaba मियोइसिंग असिबु अखोइगी मिहुतनि हाइबदा मतिक सारिब्रा नरेंद्र मोदी खकनतना सेंटर की लुसिंग सिंग थोगलिबा लान असिगी मतंगना अमदी मितैना एसटी लिस्ट सलनबगी मतंगदा तंगाई फदना तौदबा यादि हाइबा फिरेप अमत लौब थेंगनद्री हंदकी थोगलिबा लान असिगी मतंगना सेंटर की मिनिस्टर कया लाखरबगे अमदी करी फोंदोकपा लेखरबगे मिसी मिना असुक यामना थोगलाबा अवा अना तारिबा लमदम असिदा नोंमता अवाबा सरुक याखिद्राबा सेंटर दा लेंगाक पाइबा यावरिबा मियोइसिंग असिबु अखोइगी लुसिंग बनी अमदी मिहुतनि हाइना लौगदरा अमदी मखाताना मिहुत खनबदा अखोइ यौफम थोकलिब्रा मियामगी मिहुत ओइरबदी मियामगी अपामा तफम थोइ हाइबसी परा तंबिबा मतम चपसारे नत्रबदी खांगेनफम यौरबा फुरुबसी मलेमसिदगी ममी समलकलगनी MMTU की ओइनदी मितैना एसटी लिस्ट सननबा रिकमेंडेशन थाद्रिबा फावबा इलेक्शन अमतर सरुक यादबा हाइबा लौकिबा फिरेबदु हेना ससिले लोइनना अथुबदा MMTU गा वाखलोन मानबा मियोइ क्यागा लोइनना मफम क्यादा नो ST नो वोट कैंपेन मखाताना सथनबा सेम सारे हाइना सिरोल सिन मखातरकली अदो हौसकुइनदी म्याम पाउस मतांग सलु सिंजरगे मस म्याम पुन नोबा अपडेट गेमिनसे